Many lights. Dark shadows, nice uncles, and a rooty toot maneuver. Swelling! A shizzle! More bass. Find your space on the beat. Yeah, rhyme chemist, menace that meant for this vibe or totally soft from Juki. Grafiti su umjetnost. Grafiti su način izražavanja socijalnih problema, problema općenito i pokazatelj nečije mašte. Grafiti kritikuju, hvale i ismijavaju. Riječ grafit nastala je od italijanske riječi graffito, što znači škrabati. Najčešće se javljaju kao tagovi ili potpisi, murali ili slikovni grafiti, uglavnom bez ili s vrlo malo teksta, te kao bombing ili crtanje na brzinu na bilo kakvoj javnoj površini. Crtanje grafita je složen proces koji traži pomnu pripremu za provođenje ideje u djelo. Pa crtanje grafita je jako složen proces. Prvo znači uradimo skicu kući, normalno ili gdje sa radimo sa društvom, zavisi kako kad, svi uradimo, mislim, svi radimo skice, dajemo različite ideje, ako nekome nešto fali, kažemo treba to tu dodat, to sve zavisi, znači neki kao grupni rad. Poslije skice se nađe zid, neki sad zavisi, neki zid i onda stvarate sebi u glavi kombinaciju boja. I sad to vi slažete, hoću tu uraditi background, hoću tu staviti fill, pa imam ću izvući linije, zavisi sve od samog grafitera. Grafiti su subkultura koja promoviše slobodu i umjetnost. Grafiti mogu predstavljati samo umjetnički izraz. Najviše me privlači to što ne postoji nikakva pravila. Ja grafit mogu nacrtati gdje god ja hoću. Nađem mjesto koje mi se sviđa, nađem zid koji je čist, prljav, kakav god. Ja nacrtam ono što ja želim. Ne može mi niko reći, vidiš tu si pogriješio, ta linija nije trebala ići ovako, nego ovako. Potpuna sloboda i potpuni neki umjetnički izražaj. Umjetnost grafita se kod nas pojavljuje 90. godina prošlog stoljeća. Grafiti kakve danas poznajemo razvili su se unutar hip-hop kulture ranih 70. godina 20. stoljeća. Sarajevski grafiti su jako specifični, ne mogu ih vezati baš za tu evropsku tradiciju ili američku tradiciju grafita, jer je Sarajevo jako specifičan grad i grafiti su došli u Sarajevo u jako specifičnom trenutku. Mi smo naslijedili ruševine i gelere na fasadama, a onda smo osjetili sličnu potrebu klincima koji su u Njujorku bili u blokovima zgrada od cigle gdje su pokušali svoj identitet, pokušali reći da su oni tu. Mi smo neki sličan poriv, samo smo mi htjeli reći aha, pa ovo baš i nije tako srušen grad, možda mi smo klinci, mi smo htjeli napraviti neku svoju viziju grada. Grafiti su put za slanje i komuniciranje poruka u jednom društvu. Nažalost, neznanje i neinformiranost društva stvara zid predrasuda prema umjetnosti grafita. Šira javnost, nekako ljudi i cijelo društvo na grafite prvenstveno gleda kao vandalizam. Uzeti za primjer naš grad Sarajevo. Kad malo bolje razmislite, kad malo otvorite svoje vidike, think outside the box, što bi rekli, puno je ljepše imati oslikan zid jedne zgrade koji prikazuje nešto, ima neku poruku ili prenosi neku emociju, nego običan sivi oronuli zid. Kod nas još uvijek nisu ljudi došli do te svijesti. Grafitima se često izražavaju političke ili društveno angažovane poruke. Koliko sam imao tako iskustava, samo da mi priđe policajac i kaže je li ovo išta vezano za politiku? Dobro je, nije. Je li ovo nešto vjerski? Dobro je, nije. Radi šta hoće. Da su grafiti prepoznati kao umjetnost dokazuje i činjenica da su mnoge metropole ustupile veliki broj javnih površina kako bi ih oslikavali. U nekim razvijenim državama, gradovima, grafiti su malo više prihvaćeni. Uzeti za primjer Beč, kao neku prijestolnicu kulture. U Beču vi imate striktno razliku između ilegalnih grafita, odnosno vandalizma, i umjetnosti. Sarajevo je jedna
hajmo reći, metropola, glavni grad jedne države i mi nemamo ni jedan legalan zid za grafite. To je najmanje što društvo može uraditi, što neka vrsta vlasti može uraditi da bi podržala grafite kao umjetnost. Sada da ne pričamo o nekim novčanim podrškama, jer to je, ja mislim, ipak previše za očekivati u ovom trenutku. I dok urbanisti u svijetu koriste grafite da uljepšaju fasade sivih i oronulih zidova, umjetnost grafita se u našem društvu potpuno marginalizuje. Iako postoje pojedinci i organizacije koji daju priliku grafiterima da se umjetnički izraze, sve je to vrlo malo u odnosu na potrebe i mogućnosti grafiterske subkulture. Vrlo malo ljudi podržava moj rad. Moje radove, uglavnom, ja sam sebi pridonosim da si kupim boje. Manje zajednice su posebna priča i tu se grafiteri još uvijek susreću sa velikim preprekama. Stolac je, kako bi rekao, težak grad za grafitere. Ovdje se smatraju vandalima, a grafiti vandalskim činom. Svako zagovaranje javnog prostora za grafite ili neke akcije u kojima se odradili grafiti završavale podsmijehom vlasti u Stocu, negiranjem grafita kao umjetnosti i nazivanjem ih samo vandala. Iako umjetnost grafita još uvijek nije postala prihvaćena u Bosni i Hercegovini, njen svijet, forme, tehnike i pravila postoje već više od 40 godina od prvog potpisa u Njujorku pa do izložbenih radova u galerijama širom svijeta. Danas možemo reći da grafiti stoje uz rame sa drugim vidovima umjetnosti. Zato uživajte u grafitima.